Oriya TV westorire buhoro nakushemerwa mnonga ahabwesha heje washikireho je bareyona ya buri kimwe cyone cyo tuyiremu no kwikeja program nareba hindugire ndi Betty Komujuni kana kushemerwa mnonga kana kwa twegitaho umurondo rwo kubanza program yeje nebereho birizo bari ya Sunday shahina zekiro eje garukwa muri wa kabiri Chamuka Ageihangwe aha program yeje Twataayaayisa abantu bine ebarebiri bine barabiremo kandi bine nahi baragire barukorekerera na nahanda hibarukuze mwene rizoba natwara umugisha ugutarwa butosha okutungo mukazi w'ekitiinisa omukazi omwezire kiwentunguka omuntu murungi munonga kandi omunyishengero ogu no mukazi orukujwekera Buhweju mbwene omunyishengero omukazi arukujwekera district ya Buhweju na yetwa Katwesigye Koyekyenga reka mwakira ha program ni ntekateka nguri yomwe ari as excited as I am kurebera ku murugumkano nakushemerwa mnonga honorable babare mnonga madam Betty nanye nashemererwa ku thank you for having me webare kumpakanya yes nkashitamaho niwe hakiraka okay tuyenda tubanze tukumanyeje niwo hawenyini owanyu ninkahi abazire bawe nabahi tugambire ho mukayanyu orukuzarwa nokura tubanze kwetegereza nibiringwa madam Betty amazina ganje ninye Katwesigye Koyekyenga nko kubabagambira ninjwekera abanyabuhweju omwishengero nkazarwa abazire omwami Rutikarayo Daudi no mucyara we France Rutikarayo abacibare nyamyobwa omurka gwa bwengure omugombora hati eyakagonji konkada time ekerubindi uriyo myaka shari mugenzi wanjye myaka shari eshagama niyo myaka shari I had no idea no abanyakashari bo witu arho bakushanga nabo bahindukire bakaba bahima mbwe nuko kugamba ati ndiyo myaka shari no myaka shari nuko kwenyine nanye ndiyo myaka shari mugenzi wawe so okay nakuro mu family y'abantu binji mwana wakangahi ni mwana wa mushanju omunda yamawe interesting mawakatuzara abani 10 ya dozen 12 ekindi kusimira mukama twena turu amen nabazire no barabe bagenzire okay konka abana babo bakiro konka namwe obukagabozirwe mu mwaka ki kazarwa mu mwaka gwa 1996 na mukaga tokore ko nagitwara apa cyari mboko emyaka nagitwara tindukana so oyine myaka yawe y'obuto naningira ngo ndiyo ningendera kuzo mu evening hours no way it is still afternoon ndiyo afternoon so ekeje inazarirwemo tukashanga harimo abana bamuze yabiyabire yaziro mu ndije mukazi konkate bagumana hamwe so nyine yo basista banje abandi bana okay so echo nchituretera twaba bana 16 abamuze Rutikarayo Daudi bandi kandi aba France Rutikarayo boni 12 kandi ndiyo mwana wa mushanju umubana ba mawe murukureka yanye keri ya muringoki ekayitu ekaberi ebirebi nimpurane bageta hambo family tinkumanye ki bakubana bamanyisa konka bageza ho kworobya mu murugambo omubigambo ninjira abo kuba tukugira ngo tukaba turi abagiga munonga konka tukaba tutakulakinga tukaba tutakuburwa kozesa mu byine byo kozesa tukatubyine muzeyi wanje akabari hariyo mushija kozireho akasente ke kake umanya abashija bo bwirobu wamushango munjuye nongi yibati etire siminti ukakura no munju ya siminti ukazarwa honorable shuare nkakora munju ya siminti ezeza bakabazeta za mwamba okay so umwe nimwe twakurire twakoraje
akayine mirimo ki muzeyi akana kanosha yashomera ubwa makanika bubwirobwe tukamanyo baba kabushomere to which level you can't tell akana kanika then tukashanga ine na workshop ya yebyo kubija yebibizire akana amanyana n'ibintu byo kubija nkebyo so he was there katari kubi tumara kuzire kubimaza tukantu affordinga kurya cyamushana na chacha breakfast lunch na sapa ibyo bikabiri affordable mazima abo kanywe nkakuro mu rutoke ndikureba twino rutokero ngo rwine bitoke byamani mwombera ninga mukamwe n'abakozi tukombera umwata abakozi shino bakwa bariho muzeritikara nakwikiriza ngo guma mu kitando byami oyine kwimuko kaza gukora icyo kubanza kayinente ze nyingi oyine kucera mukaza kama ishinkarisa mwana we Betty nkarisente kunabire ndisa burizoba nkanyonesa akotara murisa murungi uko yino muzano mwinji kashinyonesa ndukora ki ndyakwepena nkepema no manyo kwepena izoba ryo no kasibano yepena okiza kwijiko kajote hashente zaza nkai ukazironda ukashanga zarire misiri yabandi obundi zikutangana n'omuka rero waikomuko bano manyangu kiboko zawe noza kuzirya kurungi kungamwe natishokoreke nanyencha kare kandi ogaruko kora the same so engineer life eyinakuriremo wija wazariye mu ishomero nazo mu ishomero ndio njankanye n'imyaka nk'etano aho mpaho nakonko of course nyoti ndagira mu nasare ndagire mu nasare nambwe n'uwambuze bya nasare to ina idea nyine idea kunkabanje mbatwiriyo mu nasare kunkati ngumanyo bakibirekere necessary hanyo kantaragiye mu nasare ninjira byose no murembe gwambwe nuko nkati kugira ngo ne cyangu kuba nanye nasare tinda dushomere kandi nindewa ngutine cimburiro nkakanizo P1 washomera P1 katandikira mu ishomero Mbariyeta Kihangara primary school hati nangweje kaza side yibanda kuba gumereno bashara mu za district naci ejo yaza side yibanda so nkashomera Kihangara niyo natandikire obwo mukuru wanje first born wa mawe akabaherze college ariyo mushomesa so ogu sister wanje mukuru nowe nabire ngenda nawe mbwena hiya ahibaye bampostinga akutwara exactly okusiyo buyashwerwa akaza Buhweju still akantwara okamukora atabweju so je kugira mino marunjeje mwana we Ebyamagara baberekire that is where I'm coming so nashoma primary school najimara omunkondo primary school eriaho nayo nko mukagera nibahito mukagera so niyo namarire P7 kunamara P7 nazo mu secondary school Kizoba naza Kizoba niyo banyesire nashoma senior 1 kuyabire nehwa amyaka nikuza kusenga imyaka 13 aho mpaho mawe yafa mawe ekindi kumwijikaho no kugira ngo akaba ari mu kazi yabira atashomire real mama katashomire konka akaba namanya ngo umwana washemerire kushoma so akabakora buri kimwe cyone kikubasika kureba ngo abana be boni 12 bazo mu ishomero kandi bagira ikibatunga so naza kufa bakuru banje bashatu abishiki bakaba bagizire kibatungire makayine diploma ndije kayine ngo ashomero kushomesa ndijo akaba ashomere wa secretary nkebyo so mawe yafa kuyafa of course kwakufa umuntu kwakufa mu family ebintu bingi bihinduka namazima mzee akayine sente konka akabata kumanya value education akata kufayo ahabyo kushoma kw'abana kandi noreba abana byabandize kuzara bakaba barya bishiki
so no manye bibyo kugira waza kushomesa abana babishiki manya nabaza kushwerwa abandi nabaza kutwara so no manye ibyo bwirobwa abantu ku babiri baba nibagamba so muzeyi nawe taratireho munonga umutima ahakushomesa abana but at least my mother akaba baruho kumwijusya abana nibenda fees bayomba batongane babe batongane itwe tukatwe batakobimanya konka stira kazironda yes yaba tazironzire mawe nawe kariyo mukozi akariyo mukazi wo mukozi nawe nabayine yakasenta kahamweko okay so twashoma tutyo so wagumiza mukizo bwanyuma yo mukikuru kufa umukikuru wanje kuyafa mawe akafara umuto munonga kafaine myaka 49 obambi konke myaka 49 akayazira bani 12 imagine akashorwa ine myaka 14 akashorwa ine myaka 14 nawe nyina yakaba yafire na muzara yakurana mukishe and you know ejembera yokorana mukasho kandi ebintu bitakugendaje ninjira nawe ko yabuye no mushija atkangende hatinze kubona boneroko yes so mawe yatuzara atyo ari muto kandi yagaruka yagenda stira ari muto yabareka mu kirya abana bamwe yatsiga bamwe nyowe nkanye n'imyaka 13 at least konka hasi yanje akari abana bingi batanu yes abo ka last born witwa kayine imyaka 2 karumuto mnongo ubwo tayine cyakumanya n'abadahari nyine so mawe yafa kuyaheza kufa ebintu byahinduka abana babato bayebuza hato nohora asigare n'abana aba echansasize omuntu omwe akarwaye yagira ati Oliver niwayine kugumana abana kandi hatukoreki my brothers bakaba takashwire abakuru nkahorera bwenu washana ngo banshukamizi go mu fridge ona shombantu bona yo wazo msiniya wanu hakira bari yababatungire mirimo tubabambo bashitama it was complicated kikaba kino kucyatugumire mutwena so konkanyo ko nahurire nk'iki kigambo narugaho nagenda but at the end of the day twaka kwikirizana batungura gumomuka n'abana batababe bari mu primary school nagumiza munashoma hatite nagaruka kizoba naza Butare senior secondary school ukwe n'Ubwweju my sister mukuru akaba yashirwe Ubwweju so my sister yagira ngo yantwara ngome nawe inshomeroko so abo mu descola naba descola okay naba descola kabashoma kantambura by the way kantambura kilometers ina burikashesh na ina burumwazi oine group mu rubinji oruwenka okachanguta why it was chikachigumiri of course chikachigumiri konko abana bingi bakandi batambara abako yari yishomero kartine boarding school konkana we no bibe yakubere yine boarding school ejesha inabire ndhonyowe nkanta kwasa kuzo boarding school abo kwa sentence kazi takwatsa so school fees mukuru wawe nwe yabe na chawo mukuru wanje no yantakinga on na niba ngo bariyo ne banshomesa nashoma nargaho naheza senior 4 kuna heza senior 4 naza kushoma ubushomesa naza Bishop Stewart yes nashoma ubushomesa nabuheza imyaka 2 nangwa natandika no kwa primary konka umutima gwanje tukujya nkanyenda kushoma ubushomesa konka nicyo cyabire kiri affordable by that time nicyo babire nibabasa kunkora so nkaza yo nashoma konko umutima mushaho gagutariyo I know konka nkabishoma nabihayo nangwa natandika no gukora konko umutima gagutariyo washomesa hiba kupostinga hi bakampostinga umushomero mbariyeta Kariyenje shi kuko Kariyenje kashari yitweje nayo yes nazo nashomashomesa yo okwe Koyekyenga niyo yanshangire konka Koyekyenga kunshangayo akashangwa ndebire nkahi Butare au nawe nishoma Butare abo koko niyo wabo
yanyahaye the rest is history arukora ki arukuza kwiha kariyenje wabe no shomesa wakaba nakora civil aviation hano ya Entebbe by that time kana nakora civil aviation so obwakureba butare bwa buriya kareho kake hatuwe iwoka uko murebere ninga we nuwe yakurebiri uko tamureba hatuwe noreba nk'abana bakweza kushoma bakija nko mu secondary school zabo zo mu byaro ahereza senior 6 akashaba ngo abe nashoma shomesa waho so wakana shomera sent kagwa so akahereza senior 6 nyewe ndikuzo mu senior 1 Nchirya kana kato karungi. Hey, as a betting kandi karungi. Hey, you look. Otareba kuri yampinyire. Ngandi yakishikarungi. Sheme ko bayimba kweta nkamatega Kenya cyane. Buri muntu wena kaenda kumanya. Hari yakishiki karigire kashari kagiro musini ya 1. So everybody wanted to see akakishina kashaki. Banko bwiro bwe bweje kabanesha ki. Bweje kerukubi. Buhweju kerukubi Betty. Buhweju kerukubi hatariyo mihanda, hatariyo motoka, taxi zitariyo. Abaka kunayimba nizo muko witu. Akariyo motoka eje yamwe bageta yabagampangira omushije gwe akanatura akariyo wa omurharo. Aho omurharo aho stage ya rharo. Yes. So nwe yabira ine emotoka ya double cab. Double cab nini nge ker pick up ya burijo. Yes. Eryeji so mwene yabire yari mwena nho mwabire mutemba bakampanjire akabarara kuri yeruguru kashenyi hatitwe nyowe nkambanyine kumutegera kunuya zansika hansi kunuya yakusigera yizoba noyosha to kugenda za boda zitakahangire zikazitaro either nokose kigere cyawe ninga norinda bagambanje na nokutambura konka kurga hinabire nindara wa my sister kwija kumurindira haruguto runabire nyine kumurindiraho zikazi bazirinka kilometers nkamushanje so the life eketa yangu konka kinabire nyenda kandi nkimanya yes omutima gwanje nkampura ningira ngo shoma oberoye shoma oberoye nobu wagenziro kabo mushomesa omutima gw'ubwaro yagwaguma muriwe that is true so mwam hatayije akushanga yenyini izobero ryenyine ko kuwijuka je nyima umwami wanje mwami Koyekyenga no wabwejo bwenu kunza kumbanjiro musiniya 1 na wayijanga bari bakwija bahereza senior 6 yija kushomesa Butari aha secondary school vakist ninjaho nho yarebira kishiki kakamukuba kakuruga kashara karukwera kisharungi so he approached me yijo bwirobwe Koyekyenga atakumanya kwana haza wita kumanya I mean ekigambo kwana kiryo mu Uganda kuko mu nyankore mwe ntakumanya kusugura no kusugura takumanya kusugura tayine bigambo byo kusugura so ninyijika first time bobu nabugana Koyekyenga nkani ndigayishomero ndukutambura ndiyo nintambura so twabugana in a certain place umuhanda haza that day kandi nyenka surprisingly tinkumanya habwenci nkabandi nyenka so yambugana yandamusya yambuza ati niwe bakweta Oliver ndamureba hamisho like nagira muntu to yoshi iwizina ryanje normanyota ati mbire nahurire yo nguko hari yo mushiba kweta Oliver ntini tuwanogamba ki ati nashimerwa kureba nte toke narabaho namurabaho nte nagumza nagende cyo kubanza my sister akaba yangiziri ati be very careful atabashigaze bakunuye nebakereza bishiki tarukuza kubanza kuza kugambira ngo umanya ki nebakukereza batwara bakushwera oshanga bakutwara mbwenu future komao waza kwetegereza oba warigiro mu rusiko inenda so nkani mbatina kandi ntinira kimwabojo so
that was the first time ndikuvugana Koyekyenga. So ntyo nagenda nataha konka omubiro nk'ebyo kigira nti mbugana nkaha andamusya tutyo turamusya na tutyo like that. Mbwenu ainagira kumanyira ngo hati yagira muka akatuma kuko ninjangu nankunda ninjaka nankunda of course kuyayo nandeba kaba nankunda konka kata kwasa kungambira ngo ninkukunda. Do you know what he did? Yahandike bara otyo hatu wabiro mushomesa hapana buchirikare ndio msinia tu ndio msinia tu yahandike bara ndio kana katoriali I was young. Yahandike bara yagereza one of my friends Dennis lawyer Dennis na kantambura na wakarga side yoko uko inabere n'intura yaje muhereza ngo ajimpe ekera muchejo barha ekera mu nikunda I love you, you are a beautiful girl. I like those, you know, obuntu ngowe mbweno iwe ngo mwana muto actually a young adolescent kunarebera akabarhako natina. I got scared. Tikakuchamura tindachamchiri. I got scared abokuba my sister akabampereze za warnings nyingi zirukumara zikumara. So naja ntato gunafa kinanye namwesiza tindagarike munane barhaye kandi nakabaranka katagura. You can imagine abakanta kwasa katwara umuka sister kuyesange kuyakareba no mshomesa my sister no mshomesa she is educated. By that time akana shomesa konka kuyahereze bamwereze bwa head mistress chi konka hati is retired. Okay. So akabarana akanaga tiyagaraka kwandika kandi tiyagaraka kubuza kotangarikiremu konka akaba making sure ngo yataho embera yona kugira ngo umaze ngira hinambugana andamusi. Okay. So one time yambugana ati Oliver tananyenda gambaho niwe nkandi yo muhashe ntaza nanyenoshe ntu wano nda kugamba ki ako think manyagamba bgambo bingi think manya ku gamba bgambo bingi konka ninkureba mugire ntu wano nda kugamba ki nti kigambe ngende haza nacererwa tukure kubwira ati kada kohereza kabara kanje barha yanje ko tarajigarikiremo nda ndeba rehi wanyohereze ketine cyer kumanisa hari nyente nabweche byo garka munganta bine chikamshasha narabaho nyowe nata. So hari umwana wanje unabire ni are very, we are very close. Umwana wanje bakamba mweta Lydia omukichogwa kariyo mukigakazi haza nararaho hihi Buhweju akayineyo anti wo yabe natura nawe. Yes. So aje abona Lydia because they were friends with Lydia. Amugambira tkonka tumwana wawe atkana amugambire kineki atavunche nambuzabuza atumwana atinyamba. But you can imagine akichika kasini ya tu hata kana enda nkukoreki tinkumanye ana endo garichem chikicho gakamunganta kuchimanya mutende niyo nokunda ninga tokukunda wapi nkantine ishayezo nkantine na magezi go kukunda. Yes. Nkanta kumane chikumanse cyabere nangambira. Yes. Akanyowe ito wituka kurumuka yedini. So my mother akaba kugirira bwire akushitamisa akukurutura akugira tumushchu mazum atumushchu uyegendesereze. Yes. So ebintu bingi nkamba nimbitiyena cyo kubanza umutima gwaje kuko shangu nayashishyetinga no musigazi ninjirenda. Yes. Ukankanta kumanya shi nimbanza niza kugira ngo enchi niza kwe okwemerera nawe chikakiriye nafu kutweka. I tell you. So obwire bwagenda Koyekyenga kuyahereze ije Kampala.
so kwija Kampala ningira yatandika gukora emirimo ye so tutwagaruka kurebana munonga konka akaba nampandikira amabara iby'ubwiro bwe bwabiri byo kwandika ebara mwazasembure bashoma nanka abareceiving abareceiving so at least nka after some time akareba ngo yampandikira konka yo nkantazigarukamo kayabira ino kugumisiriza kwandikira umwishi tagarukamo haho ubwiro handika tagarukamo kandi abura kunyiga kutwahereze aho mpaho naheza senior 4 yanje naza bishop siwa tukushoma ubushomesa Koyekyenga nkagaruka kumureba ndiyo mwaka gwanje gwo kuheza Bishop Stewart nowe yija kandi ndakambona kamanya ngo ni physically hati yabyegambira tiyaza kurabira amabara hata akaba serious yabigamba akaba serious yabigamba omuriwo kandi uhura ngo already kumuha answer ninga nabwe ukocorwa no mureba nkuko ibintu mureba kandi muto at that time nkanye n'imyaka 23 yabiri hata nayije gwa kabiri nkanye n'imyaka 23 nkiryo mu college ninkani imbura yo nka semester nkemwe ati nyibuza atuguna amanyisa ki nywe akaguma nayija no manyaboje kwa kwambije kureba ba girlfriend bakora za shopping kandi gwa kata korga Kampala areta shopping abana bagira ngo niworiraho ngo kunkanyo nkantari excited. I don't remember one day when I got excited in that relationship akankanta kumanye binabire ninkora. All right. So obwire bwaragaho bwagenda hatkonka weza of course natandika kumukunda ansho muntu konka shakara habanda boje bayimba mboherezo barahana bagamba kandi hakari yo muntu omwe. There were many of them. Okay, so many of them. You had reached a point of getting used to receiving letters. Exactly. Ningira ngo hati natandika gukora of course nahinkushomera ndya college abasigazi bariho ntabone bakurebana bakwadmiringa abantu nibagumana bija buri yaho ngo hino wija nakuronda nashoma naheza kunabire nimpeza aho mpa mu last semester no Koyekyenga hati yabire frequent hati yagumana ija munonga ajanto mshije gukayaba kari. Yes. Hati akakodyo kizire kunteza ko sinkana heze hati naheze bantire kuriya hinabire ninshemeza. Yes. Yija yanshanga yo yanshaba ngo yije Kampala andambuze Kampala obukora kire Kampala ana arayizire Kampala kanta kija yo ga nahurire Kampala. Yes. Konka it took me time nabaza nakiteka hachi twagenda twaza Kampala riyo naza kundambuza hachkwara ndambuze rero twaheza ntuza kurara mu hamwe omukitanda hamwe mwene nguma niteka ibintu nkebyo konka biguma mwene nibintiye nisa kureba ngo I think I'm not ready. Yes. I think I'm not ready. So chikantwara nko mwaka nkagumwe. Yes. Nase emyaka 23 hata we nahura washana ngo nakura. I felt like ogomushija ayorekere munonga okunkunda nanye hati nahura of course natandika kumukunda. Yes. So one time tuje Kampala umurundi gwanje gwo kubanza nije Kampala. I came with one of my friends. Haza nawe akabaine boyfriend kunuya. Okay. So nije nawe mwazo muri yecho twije hamwe twahikaha tweka Kampala. The situation was good. Nariba Kampala nashemererwa yandambuza. And the good thing, he was a gentleman. He did not disturb me. Akana atura na sister with that time. So we could go home, sleep in the visitor's room. Of course, umuntu ari single taine njumpango. So he had 2 bedrooms and a sitting room. So I would sleep with the sister in the other bed. Bambi. That was nice. Until obu ninjira nanye nahora ngo ready.
yije akashari. The rest is history. Yije akashari yagambira muzeyi yishika that time my mother kayafire. Yes. My sisters bambuza really do you feel you want to get married now? I said I think I'm ready. Konka shi akashara na Buhweju n'ebyanga no birabire neighbors konka bitarukushana. Abanyakashara babagambira Buhweju mbashabagitina munonga. Thank you very much. Abantu my sisters bonka n'umubandizo bangira konka shi really of all places wahurana ndakuza kushwerwa Buhweju. Nanye nabajanta mbwe shi my sister said redo byabire naza kushwerwa yo we kamutaramuzi bibiri. No manya wajiro mukakungu karavu. Okabura umuntu ari mu rukundo. Haciroreka kushisho bwirebwa. No kushisho bwire. Ntinyowe nasharizemo. Kunkana nyo bunshazamu Buhweju yongireba. But of course I knew we are not going to stay in Buhweju. Abakankani manyagayi kwa ari Kampala. Echo kumanyiza. Ubwire bwito bwinshi no muza kwa muri Kampala. Tuje kuba turi Kampala. Okay. So waremesa bene wanyu wikiriza. Mshinkana mukunzire mbo shinkani nkoraki. Okay. Yeah. Mwagiturwa agenda twakora introduction and all those things. So hati nija twatura hamwe. Akagisirwe. Okay. So okugitwa kija kwa babwanyuma we did it from here in Kampala. Okay. Mwagiturwa mu kanisa ki? Twagiturwa mu Kereziya. Kereziya ki? Twagiturwa mu Kereziya St. Matia Murumba eriaho old Kampala. Okay. Bakora embaga. Mukama yabaha abana bangahe? Yatereza abana bashatu. Twina boje bashatu. Mwene bamweta Walter, nije bamweta Beka, nije bamweta Lincoln. Abana abo bakuziri? Abana bakuziri. Walter is a graduate, akakora mechanical engineering, na akora na Total. Okay. Beka na shoma a University of Moi. Nashoma medicine. Okay. Murumuna wabo we n'umuto waheze P7. China kanyete. Okay. Chine yo ka baby yo munjo. Yeah. So that is ebyo orwo rugendo rwanje kurwo mu bwana bwanje okika habukuru. Konka hariho twaherera ukawabo mushomesa. Konka hati nitureba or honorable. So nutwenda kumanya step kurwa bushomesa kuba honorable. We bari munonga. Kunshoma bushomesa na nakugambire ngo bushomesa nkabushoma ahabo kuba norwo rwaberyo alternative. Ni hakata alternative. Nico cyabire it is only thing. Ecyabire kiriho by that time. Yes. Ababire nibankwataho nibandebera nco babire nibabasa. Kanyo mutima gwanje of course kurga kare na kare kanyenda kushoma HS ngende nze kushoma nze kubaloya. Rangogu ino kwakora ibintu nabyo bikakushobera. So hati ebyo byarema nabo mushomesa. Yes. Kutwizire Kampala natandika kutura na Mr. Koyekyenga. Namjanti you know what? Tinyenda garuka iyo nshome grade 5. Yes. Nabiro mushomesa? Yes. Nshome grade 5 ngomuze mumbo mushomesa. Yes. Ecyankozireje munonga. No kushanga ngo mwami Koyekyenga. Ekintu ekikwatene education. Akana akitwara nk'ikintu cy'amana munonga. Okay. Ubwo ari aho nakunda ibintu bikwatene education. He's now doing his PhD. Okay. So yangira atinunda atoshomesa no hura no bukunda kugira ngo nimbukunda konka nibwo nashomere. So I think nsheme gumiza mu qualifying. Ngumize mu qualifying. Konka nanye nkoro okushomesa ntakubasa. Washomesa zishomesa bakuru. Otutwana. Nyankantine manu go kushomesa otwana. Kantagine. So hatanja tumbwenu atkora beno hurane ndakushoma nyona ni suggesting ozomwe chesi oshome hai tumshija obwankani nyonse second born wanje nariyo nayonka Beka twana shi ningarko omusiniya obwiro bwe kikashakanyire cyo umuntu kuba yatungire habana garko omushomero kushoma. Ya
abo kwa ninyishika na nobu nabire ninshoma kandi nshomana n'abakazi bakuru na nabashija bakuru yeah so hati nayebuza shi hati nizagaruka mu jware soksi ezukwikaha na naika uniform rero nzo mu class n'abana yes ndeba cyangumira kunabire ndiyaho ni ntambura kandi nzo mu town yes naraba Pride Theater yes nashanga ho kipande ekikugamba adult education na getting interested natahamu nababuza bangambira kubakora nabashaba brochures zabo bazimpa so nijomuka nijanazomuka nagambira Mr. Koyekyenga ntatu noreba ntabo kuba abana banje bakiri bato naba ninyenda ngwe kinchi cyabanje basa kutukora mbe nico nagira nta nazamu ntabo kuba hati kugira ngo Omugyenyi osiba hishomera izo bariyona abana of course nkani nkunda abana banje kuguma nabo most of the time of course nkambanye n'abakozi but I would feel abana banje nabakinyenda mukozi takaba muziri so twaza aho twabirebamo twabyikirizanaho ati it's okay hata ba adult education bakaba batandika shahi 11 basi yashahi ibirize kiro that was okay yes so nkambaza nkore byanje byona ibyo muka tereza abana banje nzayishomera shahi 11 uwo mukamushomera nkahi awa Pride Theater okay uwo mukamutura mu side turamengo tukanturamengo ha flats noreba irwarahira ryamengo then nka hahifaha side ya hifaza kutorecha echo wakabaka hariho flats aho niho twabire ntutura okay so it would be very easy for me kurgaho nkashuma hari ya Pride Theater so ejo adult education ekere level konka karo all level actually akarho P1 to P7 all level na A level okay so yo washoma A level nazo A level bwanyuma ya A level waturahi ekamaze nkushome nkugambira ko nashomere A level nkasinge bigezo otyo no manya omuntu ko kuboyine cyo rukwenda mu mutima gwawe noshome samani nkashome bitabo watora kosti combination kanyine head nkakora head economics and CRE nkakora bigezo na hayo max 16 wow you can imagine that was good makerere bampa international business course bakana bakweta no kweta twazana private ekere private that was the private na I applying a makere na Chambogo bampereza guidance and counseling Koyekyenga wabo kuba kana amanyangu akashomere Bcom yajati ya guidance and counseling ebyo tubikuza kutuyamba atishoma business course nakora international business najikaje mnonga wow najeza hata hompaho naza kuronda emirimo mazum emirimo shi yebahi nagenda nafuna umurimo mu UTL nkakora mu njanko mwaka kagumwe n'isheka nareba ubwiro bwanje bunkusibaha bakampereze mitwaro nshanju abana banje nkabasugumuka nkabahire tayimu okano tunge mitwaro nshanju nko muntu kunkasikaze nyingi that time of course kunkanyewe kanyine business mind kani ndiyo muntu arukunda arukumanya nazo mu business nata honto mukono gwanje nimba nimanya ngwe kinenza kuchikora so of course ngamba nyine mu bwa side hustles nkantaka bagahandi aho mukazi nguti nyine sente ngubicimo cyo nanye kucisha Koyekyenga pan okay I even remember ndukushoma kanyine sente nkashomesa one of my brothers ukona uzihirihi ukana ukora auto side hustles nutwotuha side hustles zanje nutwotuho kote kama andazi oko kandi yo mushubuzi kandi inshuburoburo kandi inshuburoburo season yo buro yatahamu nyohereza abana muka mbahereze sente
bangura uburo ushanga nyineshaho nka 30 50 nkizireta hano yo mu wino nazi gusa sente zibaziriye zo kunyita bitiyo ko boriyo business wa person wa man kandi business kuna heza hato buro na butomu sana kangu zo buro nguzane sana and I made money sure I made money ebe bintu bya produce bikora sente that time bikabira mu sente really kano ni imagine ngo bwiro bwe nka comparison no buro bakabitanke bya hate byanguhere munonga so ko ryo mu sente kandi nyine sente zanje kantari munako okay so na Mr. Koyekyenga kandi amanyangu ama hard working woman yes no byakuba ubundi bimwe nkambikora yaza kuje mashanga nabikozire so and we moved okay wija watunga ryari ekitekateko echo kujekera abanyabuhweju ekitekateko cyo kujekera abanyabuhweju district ejo yo kureba yitu temaziro bwire buringo njeriyo neza kusimya 15 yes so MP wabandize akabare bamweta Joy Karisa haza omushogwe akanashwerwa mukayina indi kushwerwa bana bamweta John Bosco Karisa engineer okay kandi no murumuna wa Mr. Koyekyenga obande so Joy kuya kutwabire twarwo mu karuru ya savinga 1 year second year yatandika kurwara obande yarwara yatunga brain tumor twaraguza batwara India hangati yayikiriza ngo abeho so yafa oh dear so kuyafire nanye nkabandi ndyaho dangerous substitute najanti emirmeji ejo yabire nakora nanye nimbasa kugikora because we are close yes. akari she was like my young sister nawa akafamya akamtomnonga bande nka 27 years akajwekire Buhweju ari umwana muto akari umwana muto so kuyafa twayikirizana na families na family yitu so bangira ngo take on tubasa kuhagera take on tukagire ozo mbwebembezi kone izire na declaringa abanyabuhweju banyakira n'emikono yabo bankunda otuyira mu parliament kandi obo tuyira mu parliament utambwira amahanga hata ekiti cyanyu nk'abanyabuhweju konkanka ecyanyu abanyishenjero bingi no mutambura burkanya no mutambura mureba amahanga mukoraki konka nikije shita kugira ngo ebimukureba kuri ya mwasimayo tumukubireta mu nsi yanyu a case in point wagamba ha cha currency kampareji eyine jamu erenjiro kwetegeza ko muntu kandi mwe neba kwata nangwa tukujya ngo ne kwata umuntu wabutosha kwata twena nikibaho shita kugira ngo tumukutesa aha mateka agakubasa kureta twagera renzi nyinji omwanya gwa tu renzi tukagira nka 6 nahirirwe kutunga hakagisha nyowe nkagira amahanga make gunazamo aho kushanga bine na renzi mukaga side emwe renzi mukaga side ndijo so at least tumukagira ho kumwa tutenseza ihanga tukagira impande erukukira hayitwini bare bete cyo ne kibuzo kirenje munonga mbwenu omurundo gumwe nkabandi have been in Canada, have been in China nindebe impande kwe kubanesha naye gombo mutima gwanje nti kogira ngo China ne basa kuba niyo yaba Uganda ninga Uganda dero China dero Uganda kaba China konkano reba tikubasika ekinde cya kabiri oine kumanya ngo itwe turiyo mu developing countries true twina twashikire ombinte kwatirine nachi nenkorakorana Africa hazanangwa ahinji abakwano bo kubore or Nairobi no shanga jamu iwagamba nicho by the way hariho no bunabine India nkashanga jamu ukozo mu jamu oshitama umara munkesha hankibiri dera baba India bavuga ko bintu barinka nkabagwira bagenda nabahutinga Abanya Uganda ni mwe tumwire ntanze so hati
itwe tokabasa kutugeragerana sa na naga mahanga agakuza kuzireho kare itwe hanuya we do one thing at a time habo kuba resources tizikugira ziri kumara ninga ebikoze so bitwine tebiri kugira bita tebiri kumara tukabire utagira ngo ibyo byona manya hatitwe umurimo gwitu nkaba member ba parliament no ku monitoringa no kucicira abantu no ku tense zihanga na nabindi ngebi itwe ibyitu tubikoraje parliament tutensa haza tutahona resolutions tutahona nebirakoreki ebirikwetaga gukorwa konkitwe tukuimplementinga ninga titwe tukugera mukubito mu nkora tubari twabakubito mu nkora so government suggestinga ngo tukore iki nabatekwa kwanza bareba har budget yitwine nebasa gukora uruguto nekora uruguto rwa Kitagwenda rukazayibanda rukaza Buhweju na necyo so ni nikirgira har budget yihango kweri noza kumbuzo tihangeri kandi kantura ngo harumwe sente ziba kwibana biki yes namazim corruption is here and it really ensiyona actually ni nyizira kubuza na nyenda kubuza no teka Uganda nenyoro ninga enyebembera niyo eyinobworo Uganda eje yo kureba teri inyoro nakachi so emhande kabireho kumwaka ucenzire ya systems zitu nkihanga nizibura mwe cyitwinkwija kutina kucyugambira systems ezitwine niziburamu abo kuba nturemwa kumanya ngo egene priority ninga iki nico kiremerire kuba nkitandikirwaho oshanga twakwatoku turyo mu nguto turyo mu mashanyarazi turyo muri ki at the end of the day oronde kitukozire kizira cyubura konka ko dire ngo abo kanyedinde mu planning konga nabaninga ngo mu planning nkagizire ntati age financial year esente zone zitwine katuzito mu nguto tukore nguto zikore ki tuzimari ninga age financial year yija katusya amashanyarazi omagombora gona abo kwejo niyo policy ya government yeyine kugira ngo amashanyarazi ngafiko mu rugombora yes konka mbwenu aho hinaka kuburaburaho mazum hinaka kuburaburaho akinkumanya ngo nikitaga kuterezibwa kandi of course itwe nkaba member ba parliament ebyo nibyo tukwantureba nizo suggestions zitukureta mu parliament ni manyangu nabo nibazi capturinga ninga nibabambazimanya konko bundi budget ne turi limitinga okay ninga ne budget ne beta kumara kugira ngo byona tubase kubitaho at once abwishonga yo wire tubasa kwendera nyikereza ahada kikeje tendera Omugyenyi witu nuwogwe umane MP wa district ya Buhweju Honorable Oliver Katwesigye Koyekyenga kandi ebigambo bye natwisha kubyeyongera rahanga kwa ratereze time ndijo so bwahati deka twenderaho ndi Betty Komujuni nyine asafuturiya hebwa aha program REEBA AHINDUGIRE Gerard Katsabe mu kutereza bisha n'abagenzi bitu aha team ya REEBA AHINDUGIRE yebare mnonga kubaho no kunda program eji buri zo bari asande ntwa turiya hashayina zeciro kandi jegaruko muri wa kabiri mukaga Ageihangwe mugume